Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina ve Habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala'ga çeksiz maqtala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar bolsun. Kul jeymindet kuyruktu, Kuday bilet buyruqtu bolup, ertere çıqqan hareket kılgan, biroq jolda biz kütpөгөндө bir iki maşina kagышып jolgomday turup kalıp, iki KAMAZ, bir KAMAZ, bir avtobus tosulup kalıptı da. Je biyanan öte albayız, alar süyrölüp biyanan çıkıçаңды, özümüz kalagan abalda keç kalıp kaldık. Bismillah. Bugünkü tema inşallah Hanafi mazhabının negizdelişi boyunca aytıp atkan sabagыбызды ulay. Elibizin arasında kişine talaş tartış bolup atkan, çekit koyulbay keletkan, her kim özünün cemaatine, özünün ustazının sözün bekemdep, men ustazım mınday dedi, tigi men ustazım mınday degen bir mesele jönündө сүйлөшөйүп atabız. Senin ustazın emes, men ustazım emes, Hanafi mazhabda kандай, ya? Oşogo toktoloylu dedik. Negizinden bul meselege toktoluştun dele gereği jok ele. Biroq ilim degen nerse her bir nerseni tertipke salıp, erejege salıp kete bersek, fatvabız birdiktүү bolus üçün. Bolbosa her kimimiz her nerseni ayta bersek, anda adamdardın, jönökөй karapayım adamdardın ilimine, түшүнүгүнө kişine problem olur. Oşogo bardığız birdiktүү Hanafi mazhabının hükümüne kayıtış maksatında akikanın hükümü. Akikanın kebirki alımlar özümüne de otat, vacip de otat. Sebebi akikanın başından aytıp oturamız, akika bul Allah Teala nasip etip bir nariste bala bergen bolsa, bala olsun, kız bolsun, şonun atынан akika soyu. Eğer bala bol oturgamızsa iki koy soylat, kız bolsa bir koy soylat. Buna uşul ellerin arasındagı kengiri tarkalgan nerse. Kebirki ustazlar bunu vacip dep жүрөт. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu akika kılgıla degen buyruğu var degen hadiste. Kebirkiler sünnet dep aytıp жүрөt. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin törölgön mezgilde akika kılgan deyip. Turası kanday. Hukmul akika inde Saadetil Hanafiye rahimahumullah ta'ala. Bu jerde hiçbir adamdın, ja başkanın emes, Hanafi mazhabdagı kitaplardı negizinde aytabız, hükümü kanday ekendigini. Akika özü lugattagı, tildegi manisi. Negizi şeriat iliminde şunday ereje var. Söz üstüre tildegi manisini aytıp turup, anan şeriattagı koldanma manisi aytılgаны tuura bolot. Sebebi oşonda түшүнүүгө жакыныраак болот. Кээде tilde başkaça mani berip kalsa, şeriattın koldanmasında takır başkaça mani berişi mümkün. Al-akikatu lugatan. Tildegi manisi me'khuzatun min akka ya'ukku akkan iza şakka ve qata'a. Bir neseni kırkıp, oşonu bir jarsa, oşonu akika da aytılırken. Misal için bir yerde jarı vidin, kan çıkarı vidin. Ve minhu tesmiyetu şa'ril mevludi akikatan. Oşonda öyle жаңы төрөлгөн balanın çaçında akika dep koyat eken. Ne sebep 7-nji günü anın çaçını alışыбыз керек болот, ha? Ve tusamma zebihatu akikatan. Ana şol bala törölgöndө 7-nji günü soyulucu koydun atı dagı anan akika dep atalınıp kalptır. Же şo soyuştun atı dagı akika dep atalınıp kalptır. لأنها تذبح. Sebebi bu akika soyulat da janağı tildegi manisi ne? Şakka ve qata. Bir neseni kırkuu je jaru degen manisinde. Oşogo koydu soyup atkanda moyunun soyup kan çıgaruu. Bu tildegi manisi eken. Al-akikatu istilahan. Elemi şeriattagı alımdardın düşünüğünde akika emine. Mında jananda bir nese koyup koyulçu meniki. Şunu koyuştu da bilbeydim. Kanda koyup koyuçu ele. 46 minut eken. Öte az vaktimiz var eken, ha? Em şeriattagı istilahtagı alımlarının koldanmasındagı hüküm kanday dese ma yuzbahu anil mevlud. Törölgön balanın atından soyucu kan, candık, kurbandık, akika dep atalınat eken. Ve qila hiye't-ta'am ellezî yusna'u ve yud'a ileyhi min eclil mevlud.
Bunu qaysil kitaplarda aytılganlarını men aytpay эле koyun. Tajil Aruz İmam Zabidi, Murtada Zabidi dikinde. Ayn lil Khalil, Subulus Salam, Sanani köptön kitaplarda, Majmu' İmam Nawawi'de, Fathul Bari İbn Hajar'da şonday maniler berilgen. Alardan bardığını vaqt getirip aytpay эле koyun. Demek da aytılmıştır hiyat ta'am allazi yusna'u ve yud'a ileyhi min eclil mevlud. Adamlarga tamak dayardanılıp, elleri çakılıp, Cenab-ı bala türülgön üçün berilgen tamakты dagı akika dep aytılmadı. Emi akikany şeriatımızda Hanefi mazhabdagı hükümüne gele turgan bolsak, bizden ulu alımız İmam Kasani özünün El-Bedai ve Sanayi degan kitabında men jolda gelip şu kitapların barını alıp gelin hareket kıldım ele. Biroq yetişpey kaldık. Jaman nerse eken. Neme kitapların çaçarandı olsa, bizim jarım kitabımız bir önlüğünde turat, Talgat degen akabızın. Jarimi ofiste, jarimi uyda oturup bir nesege dayardanıp atsan, kitapta alayın desen, je ofiste olur, je Talgat akanın uyunda olur. Talgat akanın uyunda o kitaplar olsa karapkada turat. Jaman jüdödüm şu gelgenden beri hiç. Kuday nasip etip yüz bütüp kalsa şonu bardığın bir жерге koyup koysak, bayağı sizlerge kitap götürüp gelgende de korkpay, uyalbay alıp gel. Hazır Bedai Sanayatı alganga жетишпей kaldım. Biroq men bunu жазып atkanda, şu Bedai Sanayattan qarap жазgandam. İmam Kasani El-Bedai ve Sanayat degan kitabı var. Hanafi mazhabda eng mu'tamat kitaplardan hesaplanadi. Özü şarh bolsa dagı janagınday matınday kabul alıngan kitaplardan ha. Oşol İmam El-Kasani bizning özümüzün ortağızdan bulup. Oşol ne deydi? Ve la ya'uqu anil gulami ve la'l jariye indana. Bizde Hanafi mazhabda bala töröldü, kız töröldü, hiç qanday akika soyulbaydı deydi. Ve inde Şafii rahimahullahu teala al-akikatu sünnetun. Şafii mazhabında akika sünnettir. Bizde soyulbaydı deydi. Kim aytdı? İmam Kasani. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi bir hadisli rivayet kılıptır. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akka an seyyidina el-Hasan ve seyyidina Hüseyin radıyallahu anhuma kepşen. Bu hadisli rivayet kılıptır. Dəlli bunu İmam Abu Davud özünün Sunan kitabında 2841. nomermen çıkardı. Hadis sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan Cana Hüseyin iki neviresi Ali'nin balası Fatime nevizin baldары törülgön mezgilde kapşan iki koydan soyup berdi. Buna uşul hadistin negizinde İmam Şafii bunu sünnet dedi. Velena İmam Kasani dedi, emi bizim delilüyüz. Ma ruya an seyyidina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle dep şu ap gelip durup nusikhatil udhiyetu kullu zemin kana qablaha ve nusikha savm Ramazan kullu savmin kana qablahu ve nusikhat zeka kullu sadaqatin kanat qablaha. Bizim bu hadiste de bir rivayet kılıyorlar. Udhiye kurbanlık soyğonda koy soyuyoruz go. Oşo kurbanlık bizge vacip bolganda andan burada kandardın barın jokka çıkar deydi. Ramazan bizge farz bolgandan andan buradagı orozolardyň bardygy mysal üçin Aşura günkü orozony jokka çıkar deydi. Zakat farz bolgandan andan buradagı berip atkan sadakalardy dagı jokka çıkar deydi. Wal aqiqatu kanat qabla al-adhiya fasarat mansukha biha kal-atira wal aqiqa ma kanat qablaha. İmam Kasani aytadi, aqiqa kanat qabla al-adhiya. Aqiqa degen jana törülgönde balanyga koy soyulgan nese udhiyadan murda bolgan. Adhiya emas udhiya. Udhiyadan murda, bir qurbanlıktan murda bolgan. Fasarat mansukha. Andan ýene hüküm ketken deydi. Qanday ile kal-atira wal aqiqa. Atira degendagi uşul bir jahiliyat mezgilinde soyulgan koy eken. Rajab ayının başında uşunday soyulup çıkan. Aqiqa bala türügen soyulup çıkan. Qurbanlyk bizge wajip bolgandan şulardyň bardygy hüküm ketdir. Ve leysa ba'dan naskhi al-fadl illa al-karaha. İmam Kasani aytadi, demek
өкүмү кеткенден кийин анын фазилети калган жок, эми макрух болуп калды дейт. Башкача айтканда имам Касани макрухтукка алып келди. Би хилафы савм Ашура, бирок Ашура күнүнүн орозосунун каршысында дейт. Себеби мурда Ашура күнү орозо кармоо эмне болчу? Парыз болчу. Кийин Рамазан парыз болгондон кийин анын өкүмү кетип, бирок такыр кетпесе мустахаптыкка түшүп калды. Акыйканыкы болсо жокко чыкты дейт. Неменики Ашураныкы мустахапка түштү дейт. Кээде ошондой болот. Бир нерсенин өкүмү кеткенде кээде фарз болсо важиптыкка түшүп калышы мүмкүн, кээде важип болсо сүннөткө түшүп калышы мүмкүн, кээде такыр эле жокко чыгат. Ал ошол аалымдардын чечмесине ылайык болот. Имам Ал-Касани эмне дейт? Акыйка өкүмү кетти, удухия важип болгондон кийин, бирок Ашура деле Рамазан фарз болгондон кийин өкүмү кетти, бирок ал мустахапка түштү. Акыйкандай эмес дейт. Башкача айтканда акыйка мустахаб эмес дейт. Аннаху якулу макрух. Акыйка союну макрух деген сөзгө алып барып атат. Буну имам Касани Бада-ус-Сана китебинин 5-томунун 127 бетинде айтып. Имам Молла Хисру деген дагы бир чоң алым бар. Дурарул Хуккам, Шарху Гурарул Ахкам деген китеби бар. Ханафи мазхабта макбул китептерден. Ошол киши айтат: "Анна вужубул удхия насаха куллу дамин кана каблаха." Курбандыктагы бизге койдун важип болуусу андан бурдагы кандардын баардыгын жокко чыгарды дейт. Минал акыйкати ва раджабия. Раджабия менен акыйка окшош дейт. Экөөнүн өкүмү курбандык важип болгондон өкүмү кетти дейт. Акыйка биз айтып аткан акыйка, раджабия Рajab айынын эң биринчи 10 күндүгүндө союла турган кой. Жахилият орунда союшкан. Ва закара Мухаммад бин Хасан Шейбани айтты дейт: "Фил акыйка ман ша фаала ва ман ша лам яфал." Имам Мухаммад бин Хасан Шейбани, имам Абу Ханифанын экинчи шакирти. Абу Юсуфтан кийинки шакирти эмне дептир? Акыйканы ким кааласа кылсын, кааласа кылбай эле койсун дептир. Ва хада юширу илал ибаха. Мулла Хисру айтат, мына ушул жерде бизге ишарат болуп атат, акыйка кылуу мубах дейт. Фа юмнау каунуху сунна. Эми сүннөт болуусу мүмкүн эмес дейт акыйка. Мулла Хисру. Ва закара фил Жами' ас-Сагир. Жами' ас-Сагир деген мына китеп. Азыр берине белгилегем. Ага карабай эле айта берели. Жами' ас-Сагир бул Мухаммад бин Хасан Шейбанидин китеби. Буну имам Баздавидин шархы менен дагы бар менде. Бул Жами' ас-Сагирди Кадыхан биздин өзгөндүк Кадыхан барбы? Өзгөндүк. Ошол кишинин да шархы менен бар. Эки шархтан бар менде азыр. Бул Жами' ас-Сагир имам Абу Ханифадан келген жанагы Захир ривая деген 5 китеп бар го. Ошонун бирөөсү. Башкача айтканда Ханафи мазхабтагы муътамаддин биздин булагыбыз, нефти чыга турган жер. Ушул китептерден алынып анан калган матындар жазылган. Ушул Жами' ас-Сагирде айтат: "Ва ла ю'аққу анил гулами ва ла анил жария." Эч кандай баладан деле, кыздан деле акыйка кылбайт дептир Абу Ханифа. Союлбайт дептир. Эми имам Мулла Хисру айтат: "Ва аннаху ашара илал караха." Бул жерде ошо союлбайт дегендин ишарасы макрух аны сойгон. Болду, исламдын башында болгон өкүмү кетти, аны кылуу макрух деп аткандыгы дейт. Ана муну Жами' ас-Сагир дегенде бир нерсе эсиме келип кетти. Бүгүн биздин видеобуз чыкканда, я Аллах, бирөө комментарий жазыптыр. Не деп комментарий жазыптыр билесиңерби? Илим сари yol дептир, өзбек экен, точноч. Не дептир? Захири ривая китептери 6 дептир. Биринчиси Жами' ас-Сагир, экинчиси Жами' ал-Кабир, az-Ziyadат al-Mabsut, Siyar al-Kabir, Siyar as-Sagir. Мен бул жерде айтып атканда 5 десем, мен оңдоп 6 дептир. Ошого да жооп берип кетип калайлы. Атак келип калганда, атак жооп беришинде шарт эмес. Мен Кыргызстанга келгенден бери айтып аткан,
maselelerim жетелеме молда болбогула, өзүңөр карагыла, кайсыл жерде бар, кайсы китепте айтты, паланча устаз айтса, жакшы ушу каякта айтты ошону. Паланча китепте келди, ошонун бардыгын изилдеп чык. Точно ошондойбу? Же китептен ката кетип калдыбы? Ооба, кээ бир адамдардын биздин устазыбыз Шейх Луай Халили деген, мен Иорданияда бир устазым бар, чоң ханафи алымдардан. Ошол кишинин Удулул Ханафи ан Захир Ривая. Захир Риваядан кээде чыгып фатва берүүнүн жолдору деген бир китеп жазган. Азыр атын толук эсимде, Удулул Ханафия ан Захир Ривая деген. Ошол жерде Абу Ханифанын Захир Ривая деген китептери канча экендигинде талаштарды айткан. Бирөө 5 деген, бирөө 3 деген, бирөө 6 деген. Бул киши 6 деген бир жерин окуп калган. Ат-Tahqiq изилденип чыккан маселе 5. Мен 5 дедимби, демек аны адашып айткан жокмун, 5. Эгерде бирөө Захир Риваянын китеби 6 деп талашам десе, келсе китептерден көргөзүп беребиз. Көп китептерде такталынбастан 5 китеп деп айтылган. Бул 5 китеп деп айтып койгону имам Ибн Камал Башадан кеткен проблем. İmam İbn Kemal başı 6 деген, андан кийин İbn Abidin rahmatullah aleyhi андан да 6 деген. Бирок изилденип китептерди тытып чыкканда 5 экендиги анык болгон. Биринчиси Ал-Mabsut, экинчиси Jami'-as-Saghir, Kabir, андан кийин Jami'-as-Saghir, анан Ziyadat, анан Siyarul Kabir. Siyar-as-Saghir деген дагы китепти 6-чы деп айтып жүрөт, бирок изилдеп чыксак Siyar-as-Saghir Mabsut'тун эле ичиндеги бир китеп экен. Болгон бөлүнүп калган экен, адамдар 6-чы кылып эсептейт. Туурасы Jami'-us-Saghir Mabsut'тун ичиндеги эле бир китеп. Мурда китептер жеке болуп чыга берген, Китабы Тахара бир чыгып кеткен, Китабы Сала бир чыгып кеткен, анан ошентип эсептегенде Jami'-us-Saghirди көрүп калгандагы, Jami'-us-Saghirдагы Захир Риваянын 6-чы китеби экен деп айтат, бирок туурасы 5-чи китеп. Mabsut'тун ичиндеги эле бир бап, Каяктан билдик? Себеби Jami'-us-Saghir азыркы басылмадагы Siyar-as-Saghirди азыр карасак, Mabsut'тун ичиндеги Siyar-as-Saghir менен бирдей экен, эч айырмасы жок. Эч айырмасы жок. Mabsut'тун ичиндеги Siyar-as-Saghirге бирдей эле. Ошого 5 десек ала берилет акчалар, 6 эмес, 5. Туурасы. Анан алымдардын сөздөрү бар, Имам Лакнавийдин сөздөрү, Шейх Салах Абул-Хаждин сөздөрү, укмуш сөздөр бар. Исхадул Муфтийди окуса, ошол жакта өтө кеңири айтылган, аларга токтоп отурбай эле коелук. Демек, Захир Ривая 5-6 эмес. Эми проблема эмес, 9 дедиң, 3 дедиң, 6 дедиң, проблема деле эмес. Негизги ошонун ичиндеги китептердин маалыматын алсак болду. Эми тактык үчүн гана айтып коет. Эми ошол Jami'-as-Saghirде эмне баладан дагы, кыздан дагы эч кандай курбандык союлбайт деп Абу Ханифадан риваят келиптир. Мулла Хисру айтат: "Ва аннаху ашара илал караха", макрухтукка не кылып атат, ишарат кылып атат дейт. Ли'анна ал-акиката канат фадлан, мурда ушундай фадилеттүү болгон дейт. Мата нусихал фадлу ла табqa illa al-karaha. Fadl деген бул нафил иретинде. Качан гана фазилеттүү нерсе, нафил нерсе, татавву нерсе, нафил нерсе, татавву менен нафил экөө бирдей эле. Качан өкүмү кеткенден кийин анда макрухтук гана калат дейт. Ким айтат? Мулла Хисру. Уруя анна Наби саллаллаху алейхи ва саллям суила анил акика. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан акика жөнүндө суралыптыр. Фақала инна Аллаха та'ала ла юхиббул уқуқ. Аллах та'ала акика деген жаман көрөт дептир. Ман ша фалюаққу анил гулам шатайни ва анил жария ша. Ким кааласа баладан 2 кой, кыздан 1 кой сою берсин деп. Хаза янфи каунул акика сунна. Мулла Хисру айтат, ушул хадис дейт, акиканын сүннөт экенин жокко чыгарат дейт. Ким кааласа деп адамдардын каалоосуна калтырат. Сүннөт болсо сойгула да пайгамбарыбыз не берет эле дейт. Кызыктырган болот эле дейт. Ли'аннаху аллаqa al-aqqa bil mashi'a. Себеби акика союуну адамдын өзүнүн каалоосуна калтырды дейт. Ва хаза амаратул ибаха. Бул мубахтыктын белгиси дейт.
Mubah деген dese kılsan soğuk albaysın, kılbasan günahkar olbaysın. Kılsan soğuk albaysın, kılbasan günahkar olbaysın. Bunu Durarul Hukkam kitabının 1. tom 266. betinde eken. Şeyh Salah Abdülhacim ne deydi? Al-aqiqatu az-zabihatu allati tuzbahu anil mawlud yawma usbu'ihi. Jetugün bolgonda soylatıran koyunda aqiqa dep aytat dedi. Kanat fil jahiliye. Murda jahiliyat mezgilinde şuntip soyuçure. Thumma fa'alaha al-muslimun. Andan keyin musulmanlar kılgan fi awwalil islam. İslam'ın başında. Fa nasakha zabhul udhiye. Andan keyin kurbanlıktın koyu anın hükmünü jokko çıkardı. Femen şa fe'ala ve men şa lem yef'al. Kim kalasa kılıversin, kılbayla olsun. Mildet emez. Maga biri çaldı da. Taksırım, bu hakikat soyuş millet eken o. Men özüm aran kvartirada yaşawatam. Bunu makalanın жазылусын себеби ушул болгон. Ушул суроо болду. Men özü aran yaşawatam. Birinci balam ayalım egiz töröt dedi. Men az 4 koy soya albayım men dedi. Özüm zor koy yaşawatam. Azыр мага тугандарым, досторум айтты, сен сөзсүз союшуң керек, болбосо балаңа проблема болот деп атат. Ушинтип устаздар айткан да. Ana men ayттым, жок, бул мубах. Мүмкүнчүлүгүң болсо сой, ниетиңе жараша сой аласың. Мүмкүнчүлүгүң жокпу, милдеттүү эмес. Бул мубах, сүннөт да эмес. Важип десек, не болот? Анда милдеттүү болот. Адамдар важип деп айткандар да бар. Ошондон уламанан ушул нерсе айтылган. Демек, فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل. Kim kalasa kılsın, kim kalasa kılmasın. Cenab-ı hadis boyunca da söyledi. Hâzâ yenfî kavnu akîka sünnet deb Doktor Salah'ta ayttıra. Li'annehu sallallahu aleyhi ve sellem allaqal akka bi meşiyeti ve hâzâ emâratul ibâh. Bunu mubah tıkavarat. An İbrahim Nakha'i. İbrahim Nakha'i bizden Abu Hanife'nin ustazı. Tabi'in. Oşondan rivayet kıldır. Bu kaç kitapta eken? Athar. No kitapta. O kitapta. Bu athar iki kitap var. Abu Hanifa'dan hadisler rivayet kılıngan. Biri İmam Abu Yusuf'tan rivayeti menen gelgen. Bunu İmam Muhammed bin Hasan Şeybani rivayet gelgen. Peygamber Abu Hanifa'nın hadisleri şular. Musnadı çok deydi o şu. Atharlardan bardığı Abu Hanifa'nın hadisleri. Uşul jerde aytılат, бул так 806 немеде, bunu карабайлы коелу азырчы. 806 номерде эмне? Qala haddathana Yusuf, Abu Yusuf. No Muhammed tıkında Muhammed деп келет, Abu Yusuf dedi. An Abi Hanife, İmam Abu Hanife'den, an Hammad ibn Abi Süleyman'dan, an İbrahim el-Nakha'i, annehu qala kanat إن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت. Bul akika cahiliyet torunda olsa İslam gelgenden giyin başında ursatla giyin jokko çıktı deydi. Kimnin fatvası? İbrahim Nakha'i'nin fatvası. Bulu alimler isnaduhu ceyyidun. Bul senetin isnadı ceyyid. Kanda Abu Yusuf, Abu Hanife, Hammad, İbrahim Nakha'i. Özü sahihler, bu muhaddislerin fikri de olmuş. Demek İbrahim Nakha'i'den dağı giyineli oylanıp kalan mesele emesken. Abu Hanife'nin ustazlarının fikri iken. İbrahim Nakha'i rahmetullahi aleyhi bu söz gayaktan algan. Özünden algan yok da sahabalardan diyorum ben. Şu özünden algan Abdullah ibn Mas'ud, Alqama, Aswad, cana başka Hanefi mezheptin negizin bekem degen Kufa'a gelgen 1500 sahabanın bir öceriminden okuyan. Demek Athar Muhammed bin Hasan Şeybani'nin asarında bulunuyor. Abu Yusuf Kudağı var, ben de kol yazma alç. Ökönükünden dedin ne? O İslam'ın başında hakika cahiliyatlarına olan ki İslam gelgenden jokko çıkarılgan deydi. İmam Laknavi'de bir sözde aytıptır, bir bizden tema kança jakın dilemez, bir oşan sedil okup koyaraylı. İmam Laknavi rahmetullahi aleyhi bunu Nef'ul Mufti degen kitabında ne deptir? Halqu şa'rul veled. Janı törülgön balanın çaçın kırqu yevmul akika. Janağı törülgön jeti gününde mubahun ve la vacib ve la sünnettir.
Vacip dagы эмес, sünnet dagы эмес депtir. Эми бул жерде biz акыйка жөнүндө сүйлөп атабыз да, Имам Лакнави буну эмне чач жөнүндө айтып атат. Чачты алуу sünnet dagы эмес, vacip dagы эмес. Ала бер. 7-нчи күнү аласың, 5-нчи күнү аласың, бирок 7-нчи күнү алган адатта ошондой болуп калды. Анан баягы мурда жахилият орунда курбандыкты союп туруп, канын баланын башына чаптап, анан кийин бир нерсе кылыш экен. Бул амал жахилияттан. Буну жок болду. İmam Razi rahmetullah aydatın o kitabında. Bu Tuhfatul Muluk деген İmam Razi'nin kitabı. Hidaya başkalarının meseleleri o şerde yazılgan. Matn Hanefi mazhabta. Ошондо эмне дейт? Wa ta'amul wilada. Жаңы төрөлгөндө союла турган, бериле турган тамак. Wal aqiqa. Жана биз айтып аткан aqiqa, wal khitan. Бизде сүннөт той деп айтылган ошо. Жана неме кылгандачы? Сүннөткө отургузганда. Wa qudumul musafir. Bir жакта мусафирлар келгенде союлган койлор. Wal maut. Өлгөн жерде мал союулар лейсе bis sunnah, сүннөт эмес дептир. Акыйкада сүннөт эмес экен, жаңы төрөлгөн балага тамак берүү да сүннөт эмес экен, сүннөт той да сүннөт эмес экен. Bir жактан келгенде бирөө кой союу дагы, өлгөндө мал союу дагы сүннөт эмес экен. Мында эмне? İmam Razi قال الشيخ صلاح أبو الحاج في حاشية ошонун сөзүндө муну Nafaat-ı Suluk деп доктор Салах бунун астына түшүндүрмө жазганда мындай кылыпчы. Ошол жеринде ай мубаха деп айтыптыр. Акыйка мубах. İmam İbn Abidin rahmetullahi aleyhin жер хашия деп кече китебин алып келип көргөздүк эле. Ошону да калганга аракет кылмай жетишпей калдым. Ошол жерде да İmam İbn Abidin ушул баардыгын топтоп келип айтат. Эми талаш тартышы бирөө сүннөт бул мубах деп отуруп неме кылсак деле, эгер мубах болсо деле ниет кылсаң мустахаб боло берет. Себеби мубахтар жакшы ниет менен эмне болуп кетет? Мустахаб болуп кетет. Мисалы үчүн тамак жеш мубах. Тамак жеш мубах. Ошого мен күчтүү болоюн, эртең намаздарым, иштерим жакшы кылам, үй бүлөм жакшы багайын десеңиз эле эмне болот? Мустахаб болуп калат. Эми Şeyh İbn Abidin эми ошону жакшы ниет менен сойсо макул дей береличи, мустахаб дей береличи деген пикирин айтыптыр, бирок чоң аалымдар мубах деген ниетиң менен мүмкүн мустахабка чыгышы мүмкүн, бирок важип дагы эмес, сүннөт дагы эмес. Биздин китептерде ушундай деп айтылыптыр. Ошону сиздерге жеткизем. Бул менин оюм эмес. Ошол Ханафи мазхабтагы аалымдардын ою. Ошого бирөө балалуу болуп калса, эгиз болуп калса, анан аларды союшуң керек деп адамдарды зордоп жакшы эмес. Жаллабатка барганда ушу бирөөлөр сураган ушинтип жооп берип койсом, бирөө айтат да, биздин ырыскын кырктың сен дейт. Канча бизге акыйка келет эле, ишара кылдың сен дейт. Анан айттым, мубах, жакшы ниет кылып сойсо сое берсин. Бирок милдеттүү эмес, Демек, акыркы кортунду акыйка мубах ниет кылып туруп соя турган болсо, мүмкүн мустахаб даражага чыгуусу мүмкүн. Wallahu a'lam bis-sawab.